bigoye n'utwaro n'ibintu bicuru umugore wawe ze bamusutse menya ngo umugore akanyama mu rugo bakajye umugore deodora cyangwa spray ihumuza neza umushatsi ukamota neza uzi ukuntu bagira imishatsi myiza bana we umugore parfe ihumura neza iyo parfe ukunda kuri bajya abantu uyizanye madamu ugura isabuni mu nzu hahumure mu cyumba hahumure birukana abadayimoni haleluya kamabwira ko umugabo mwiza unkunda amena niba afite ubushizi bw'amanga nuko umugabo wanje yashirikiye reka mbabwire ikintu kibabaza ku bapapa ndabivuga ntacyo mwagira iyo muracyari batoya ibintu ngiye kuvuga muvyige kandi muzobikora nabonye abapapa bamwe badakijijwe haleluya bafata abagore nk'abakozi umugore utwite afise inda nkuru ukabona afashe ijerekani agiye kuvoma ukabona yaretse ko akana umugore aricaye ku ntebe umupapa aricaye ku ntebe ameze neza umugore akazana amazi akamushyira amazi muri dushe agahanagura buri kintu cyose akamugaburira niba ari umuco mubabari ariko uyu mukobwa w'abandi ni n'umukobwa wa Yesu ni umwana w'Imana n'umufata nawe uzomubazwa Yesu nashimwe umbabarire sinita ku muco nitaye kuri Bibiliya itubwira ko turi abana b'Imana abahungu n'abakobwa abagabo n'abagore twese sibyo abagore mubahe bakunda icyubahiro amena kuvugiye mu rugo urashobora kuvuga jewe ndakunda bizomenyekanira mu rugo gukunda jewe nduba bizogaragarira mu rugo ko wuba mu rugo mariage ni umuzani ntabwo ari benediction ntabwo ari ibihembo ahubwo ni assignment devoir ni umurimo ugiye gukora kandi uzohemberwa cyangwa ukagayirwa cyangwa ugashimirwa nkunda umugore w'isi nkunda umugore impamvu mukunda niki jewe iyo umuntu ahangayika iyo umuntu aruha ariko akora ikintu cyiza ikintu cy'umumaro ikintu cy'inyungu y'Imana n'inyungu y'itorero n'inyungu y'abantu akwiriye ibihembo amen muhembe uzi gutwita amezi 9 uzi amezi 9 cyacu muri cyacu hariya gusa ari kubyara ushaka umukunde gute ntacyo umufasha ntacyo yavaye ukamuraba ukabona ngo ni mubi ngo yazanye ikida kinini ngo yataye amaforo ngo asigaye ajya mukunde mubwire ko ari mwiza nutabimubwira abandi bazobimubwira mubwire sheri merci watetse neza niyo yoba byazigiye byashiriye byanutse mubwire ariko watetse neza gusa nyine urabukunda ibintu nyanyura kugira ngo kubera ko bateka neza sibyo gushiririza ni accident reka babwire ni akantu gato inzani kugira ngo nange urugero ni accident ariko arashirije rimwe ibintu byo ngaha twarahariye ukabikubita umugeni rimwe gusa ubundi wari umaze ibyumweru bibiri urya neza ibintu bihumura neza sometimes utamuhaye garasi ugasanga ibintu bimota neza yashyizemo n'ibirungo wige kubwira abagore neza dukunda keya dukunda umuntu akubwira ngo uri mwiza uraberewe wakoze si utuntu dutoye nimba wamukoresheje kubwita isori n'akantu kagufi mbabarira sibyo ni ibintu abantu bakunda amen Imana ibahe umugisha ni umunsi w'abamama ndishimye nkunda abamama haleluya 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 Imana ishimwe Bibiliya amazina yaje mwayumvise amen natubwiye ngo mu mwanya w'indirimbo mwabyemeye n'umuyobozi wa gahunda bimubwiye neza sawa Imana ibahe umugisha turasoma ijambo muri Matayo 7 ibice 24 tusome mu izina rya Yesu haravuga ngo
nuko umuntu wese yumva aya magambo yanje akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese yumva ayo magambo yanje ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Imana idufashe cyane. Amen. Imana ishimwe. Iri jambo ubwayo ririsobanuye inzu. Turi inzu za Mwuka Wera, siko? Turi inzu z'Imana. Amen. Utaja kuraba biriya bitafari n'ibibati n'ibiti n'ivyondo. Turi inzu natwe ubwacu. Amen. Nimba twemezanya ko turi inzu, iri jambo rikaba rivuze ngo ubatse ku rutare atandukanye n'ubatse ku musenyi. Ntabwo turi bubisobanure birebire, ahubwo wowe ubatse ku rutare cyangwa ubatse ku musenyi. Kandi urabizi n'umutima wawe ko umuyaga uje uragenda iyo ugiye cyangwa urahagarara. Urabizi, nta muntu wo kugusobanurira. Ni nk'uko ata muntu yoza ngo agusobanurire ngo nukuri urakijijwe. Jambo n'abantu bamwe bamwe ngo urakijijwe umuntu mwiza. Urabizi nimba ukijijwe cyangwa utakijijwe. Urabizi. Urazi aho byakunaniriye, kandi urazi ko ibyakunaniye byashobowe n'abandi. Nta kireguzo ntaco. Amen. Haleluya. Ndashaka musomere muri ya Migani 31 kugira ngo natinda ntabwo umwanya. Haleluya. Migani 31. Sinzi niba hari umuntu yabonye. Hera kuri 27. No, 24. Soma mu izina rya Yesu. Amen. Abaha imyambaro akayigura, agurira abakeza imikandara. 25. Imbaraga n'icyubahiro nibyo myambaro ye, kandi igihe kizaza azaba agiseka atacyitayeho. Amen. Amen. Bari umugisha, ariko cyane nashatse 23 kasomere. 23. Umugabo we amenyekana mu marembo y'umudugudu, yicaranye n'abakuru b'igihugu. Amen. Amen. Bari umugisha. Mu gitondo twaganiriye n'abamama, ariko n'abapapa bari bahari, n'urubyiruko bari bahari, ariko cyane ni twebwe b'abamama, siko? Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana riradutandukanyiriza inzu yubatse ku rutare n'inzu yubatse ku musenyi. Haleluya. Ndashaka kujanisha n'umurongo wa 23. Umugabo we amenyekana. Umugabo wande? Umugore w'imico myiza. Ndabifuza ko abagore b'imico myiza mu izina rya Yesu. Haleluya. Umukanye. Amen. Sinabwiye ko ndi umurundikazi, namwe mugubwe neza, nanjye namwe interprete murasaba. Iyo muri kuvuga ikinyarwanda ari kinyamurenge mugubwa neza, namwe mugubwe neza mu izina rya Yesu. Nabishimiye. Haleluya. Umugabo we amenyekana mu marembo y'umudugudu, yicaranye n'abakuru. Kumenyekana biri kubiri. Hariho kumenyekana nabi no kumenyekana neza. Ndabaza umumama ari hano ari mariye. Umugabo wawe ushatswe. Umugabo wawe wewe
azwi gute ku mudugudu? Neza cyangwa nabi? Yesu nashimwe. Nimba azwi nabi, urabe nimba tutabifisemo uruhare. Umugore ashobora kubigiramo ukuboko n'uruhare n'ururimi rwiwe, agatwara ibintu bibi gusa hanze, kandi si cyo twahamagariwe muri izi ngo z'aba bantu. Yesu nashimwe. Ndabivuga gusa nshya nicara byonyine. Amen. Tubifisemo uruhare rwo kubitwara hanze. Icyambere cyo ugomba kumenya ko umugabo atari marayika, n'umwana w'umuntu yambaye uruhu rw'umuntu. Amen. Ari mu isi y'abantu. Amen. Kandi umuntu agira imbaraga akagira n'intege nke. Turabyemeza? Niba afite imbaraga ni amen. Niba afite n'intege nke byakagombye kuba amen bibaho. Amen. Nta gitangaza kirimo ngo usohore intege nke uzijane ku muhanda kirazira. Bari kubabarira. Haleluya. Ese twe tumeze neza? Twese bimeze neza? Ndabazama. Iwacu twese tumeze neza? Karaktere zacu ziri samples okay, ijana ku ijana. Ego. Urabizi aho bikunanirira nawe, urabizi aho byankira, urabizi. Ibyiza urabizi n'ibiri urabizi. Amen. Ndumva nakubwira inama ngo ukunde umugabo. Amen. Bibiliya yarabwiye abagabo ngo mukunde abagore banyu. Ako bivuga niyo uravanguye bafite urukundo rukeye, niyo mpamvu Imana yababwira ngo mukunde. Mukunde kuko yagize ko bafite rukeye. Hari abafite rwinshi kubera bageze ku musaraba. Haleluya. Iyo wubatse ku rutare ugira urukundo rwinshi. Ariko abagore nabo tugira urukundo rwinshi. Bisobanuye mubizi mwebwe tugira urukundo rwinshi rata. Uzi Mariya Magadarena ageze ku ruhafu rwa Yesu, agiye kuraba imva ya Yesu. Yesu akasanga imva iruhafu rurakinguye, akavuga ngo ya kinjira mu kareba abona marayika ati arihe umwami wacu. Ati yewe umwumve ndashaka kumutwara. Yamutwara gute? Ubundi yamutwara gute? Yari kumutwara gute yamusangaho bakamumu? Uzi ukuntu umurambo uremereye. Ariko kubera urukundo yakunda Yesu, yumva nari mumuhe akamushana ubona. Haleluya. Urukundo umumama akunda umwana wiwe ruba rwinshi. Urukundo umumama akunda umugabo ruba rwinshi. Ariko Satani yaraje aragira gute? Yazyica. Yesu nashimwe. Ndiko ndasoma hano muri Migani 31, nabwiye umumama twari kumwe, ariko ndikureba uyu mugore, ndikureba nkasanga nta kintu ndibwigisha aba bantu babifise byose. Yesu nashimwe. Muri abagore b'agaciro, mugira imirimo ntarabona mu isi ukuri pe. Kuko nabonye abagore b'i Burundi, mbona n'ab'i Rwanda gatoya, mbona n'abagore b'abakongomani b'abanyamurenge. Tubanye igihe kinini cyane, reka mvuga abanyamurenge. Yesu ashimwe. Utari umunyamurenge ntumve nawe, ariko nabaye mu itorero ryabo ndabazi. Babyuka kare bakora imirimo, bita ku bagabo babo. Ndabeshe ikomeye amashi. Haleluya. Njambona abapapa babyuka bambaye kositimu imeze neza, yateguwe ryari, ikirato kiba gisize, inkoni ibiri hano n'ishapo biba bimeze neza. Babyuka kare bajya gusenga, agatoki kahiye, amata ari ku meza. Ndabesha mwagiye mubaha keya mukababwira sheri ndagukunda mwiza. Amen. Reka babwire ikintu kibabaza ku bapapa. Ndabivuga ntacyo mwagiye. Mwe muracyari batoya, ibintu ngiye kuvuga muvyige kandi muzobikora. Nabonye abapapa bamwe badakijijwe. Haleluya. Bafata abagore nk'abakozi. Umugore utwite afise na nkuru, ukabona afashe ijerekani agiye kuvoma, ukabona ahetse ko akana, umugore ari
aricaye ku ntebe, umupapa aricaye ku ntebe ameze neza, umugore akazana amazi akamushyira amazi muri dushe agahanagura buri kintu cyose akamugaburira. Niba ari umuco mubabare, ariko uyu mukobwa w'abandi ni n'umukobwa wa Yesu, ni umwana w'Imana, n'umufata nawe uzomubazwa. Yesu nashimwe. Mumbabarire, sinita ku muco, nitaye kuri Bibiliya itubwira ko turi abana b'Imana, abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, twese sibyo? Abagore mubahe bakunda icyubahiro. Amen. Kuvugira mu rugo, urashobora kuvuga jewe ndakunda, bizomenyekanira mu rugo gukunda. Jewe nduba, bizogaragarira mu rugo ko wuba. Mu rugo mariage ni umuzani, ntabwo ari benediction, ntabwo ari ibihembo, ahubwo ni assignment, ni devoir, ni umurimo ugiye gukora kandi uzohemberwa cyangwa ukagayirwa cyangwa ugashimirwa. Yesu nashimwe. Dukubitirwa kubaha no kubakorera. Amen. No kubavuga neza aho bafite imbaraga, ukazijana, ukazagura, ukavuga nawe neza umugabo wawe kugira ngo ejo atazotuma kubera wewe. Aho ngaho ubona bimeze nabi, nicyo cyakuzanye, twaje kubuzuza, twaje kubafukafuka aho badafite. Amen. Aho bafise ikintu kituzuye ni wowe ugomba kucyuzuza. Nicyo cyakuzanye kuba complete, kubuzuza. Haleluya. Ndakibuza mu Kinyarwanda. Turabafasha, sivyo? Ahari intege nkeze uhige, hama umenye ngo ni devoir yawe, ugomba kuyikora. Amen. Apana gutwara hanze intege nke z'umugabo, ubereye urubavu, ubereye umufasha. Ni wewe bizoba, ni wowe uba wananiwe, aho ugatabuka umugore mbaya sana. Haleluya. Abagabo bacu bagomba kumenyekana neza mu marembo, twe tukaba mu mahema. Niba hari bitameze neza mu mahema, tukaba duvugana, tukaba mu data, niki wazanye hano, ko bimeze gutya, wamfashe iki, ko hari ahantu hatuzuye iki, wafashije. Haleluya. Nta mugore n'umwe yo kumva umugabo wavugwa nabi ngo anezerwe. Yesu nashimwe. Yari devoir yacu, uwabikoze Imana imubabare, ariko ahinduke amere neza. Nimba ufite amaguru yose muri Kristo Yesu, wubatswe ku rutare. Amen. Umenye ufise Kristo muri wowe, intare yo mu muryango wa Yuda. Amen. Umenye uri wo muri urwo rugo, umenye ko waje gushigikira, waje kuzuza. Turi abagore babubatse. Amen. Abapapa, abagabo, ndabinginga mu bintu bisambura ingo vya mbere, wabonye ukuntu bakomye amashi, wabonye ukuntu bahuje nanjye icyo narivuze mu kanya, bivuga ngo barabiceceka. Ariko mumenye mureke gutuma imitima yabo isimba. Ntabwo ari abakozi nyamuneka, no, n'abapartenere, n'abantu baje kugufasha ngo mwubake. Amen. Baje kugufasha ngo mwubake, aho kumuminimiza ukamushirasi, aho kuramuzamura. Haleluya. Niba ari impano nziza imurimo, ukayizamura. Niba utabona imbaraga zo kuyizamura, niba uko pasiteri ashobora kuvuga ati hano hantu simbona ikintu ndi bubigishe kuri ibi bintu, ariko hariho abandi bantu bazi kwigisha ibintu bijyanye na bizinesi. Nk'urugero, akazajya itorero ryaje bige bizinesi, bige ingene bakora utuntu, hama tubone n'amaturo bigira cumi. Haleluya. Agahita amenya abakozi b'Imana bafise neza talent y'ukwigisha kuri business, akabaza. Suko ntibiba byiza, kandi inyungu ni zabo, ariko kandi na pasiteri abigiramo inyungu zo kwigisha, zo kugira ngo itorero abantu bajijutse, bafite imirimo, bashobora no gutanga amaturo, akabona n'isabuni, akabona n'amazi, akabona n'ibihembo by'umushumba. Barabikwiriye, barakora cyane. Haleluya. Ni ku mugabo nk'umutwe w'urugo akwiriye kuraba icyo madame wiwe, niba udashobora kukibona, nuko hari nawe akantu kabuze nyine Imana ikugirire neza. Ugomba kumwiga uyu mukobwa w'abandi, mu batwara bakiri n'abatoya, ugomba kumenya ngo niyihe talent, niyihe impano afise. Wamara kwibuka imwe, niba utabishoboye mu muzamura, kuzamuka kwiwe ntabwo ari we. Hari abantu batinya ko umugore azamuka ngo adahava asuzugura umugabo. Ubwo n'ubukiki, ubwo umugabo mwiza, tureka abagore beza,
umugabo mwiza agomba kuzamura umugore. Haleluya. Niba resha ni amen, nanamurusha mu gaciro ni amen. Haleluya. Ndabizi bamwe baraza kubyumva nabi, ariko nagira mubwire ngo niba ari agaseminari hariya ukamenya icyo kagamije, wakagombye kubwira umugore wawe ati wanje ushaka umwanya ugenda hariya hantu. Ni kuneza y'urugo, ni kuneza y'itorero, ni kuneza y'umuryango, ni kuneza y'igihugu. Haleluya. Abagabo mureke kubwira abagore banyu neza, mureke kubarakaza, mureke kubavuna kandi mubakeneye. Mubakeneye se? Haleluya. Amen. Shitse muri Uganda nabonye mu itorero abapapa beza bari smart, dore ukuntu baba bambaye, uri kuraba bambaye neza, bakatubwiriza bafashwa. Ndabivuga noneho ndabivuga si mu mwanya se, noneho nja kuraba abapapa beza batubwiriza neza bari smart. Rimwe haza kuza umupapa umwe azanana n'umudamu we, nta byagenze agiye n'ubu byari ugira. Ndavuga ni kubera ko mama ashaje kandi papa ni umusore, ni kubera ko mama ameze nabi kuri iyo kuntu kandi umugabo we smart like this. Kubera iki? Hagomba kuba hari impamvu, hagomba kuba hari impamvu. Niyo mpamvu abapapa bahaguruka bakaja gushaka abakobwa bakiri bato, kubera ko bateye inkunga satani yo gusazisha umugore no kumwica nabi. Ndabivuga niyo mpamvu mugenda kuraba abagifise udutaye tumeze neza. Niba ukunda umugore yasize umukobwa yasize mujare, igurira umugore wawe imushire asige. Niba ukunda abari abasije imishatsi ntibigoye, n'umutwaro n'ibirungo icumi umugore wawe aze bamusutse. Menya ngo ugure akanyama mu rugo bakarye, umugurire deodora canke spray ihumuza neza umushatsi ukamota neza. Uzi ukuntu bagira imishatsi myiza mwana we, mubagurire parfe ihumura neza. Iyo parfe ukunda kuri bajya abantu uyizanire madamu, ugure isabuni mu nzu hahumure, mu cyumba hahumure, wirukana abadayimoni. Haleluya. Kamabwire ko umugabo mwiza unkunda. Amena. Niba mfite ubushizi bw'amanga nuko umugabo wanje yashirikiye. Amen. Kabera Jonathan aramuzi, ni papa wacu, niwe yatumye ngera hano hantu. Imana imumugisha mu tundi biganza. Ni papa wanje mu mwuka, ibaze kumpura na kivana kangiza. Haleluya. Umugabo wanje twakoze ubukwe niga muri ndangije secondaire, ntanguye university umwaka wa mbere n'umaze duhita dukora ubukwe. Arashimikira ndarangiza imyaka 3 muri leta, mbona akazi nca ndakomeza iyindi ari we yishura prive, university prive mu nyibihenze. Ariko itari intambara ya 2015 yashaka ngo mukomeze, kandi we yize muri NS imyaka 3, ariko yumva nakomeza n'uyu munsi turi mu buhungiro. Avuga ati umugore wanje yaba twaye tubonye ntiwoshaka scholarship, waramukomeye amashi n'ubwo arashaka ngo shaka inkunga niba no gushaka nadangende nige musigara nabana, niba ari kwisha ahantu hariho hose, niba ari na Tanzania aho noyibona hose we abagira ati wagiye. Amen. Mwamumvise kandi muramugaye. Umusore mwene wanyu yaramugaye, nari nabyaye bambaze. Ndabivuga nari nabyaye bambaze kandi ndabyara bambaze, ufite abana bane. Noneho sinashaka umukozi dufise, sivyo? Ndagaramye sindi byihindukize ndikuri. Noneho afata agakubuzo arakubura, akura mu cyumba atwara muri sala. Ndamubwira niko nturengeho nturenge. Bimuzi ko muca muvuga ngo twaragize gute. Agara mama baje bavuga ati muri ngo yaramuhaye. Imana bababaye, nta muti n'umwa ari muri Yesu. Turabana b'Imana, turavukana. Mbere yuko tuba abagabo n'abagore turavukana. Mbibabwire gute. Ariko uhora n'agaharana ati cicika we byamo cicika, ariko uraragenda mwene wanyu sasa
kiramubura ntugahite ndagukeneye ku mugoroba ati ndagushaka aramujyana mu kabare amugurira soda kuko niyanywa agahita ndasore barakuroze hasore murabitwega ariko namwe niko mushatse shano kuri abagabo bafashe neza abagore babo Imana ibahumugisha vuga ngo amen aba bana b'Imana bataraba abagore bayo ni abana b'Imana nisa n'imboni z'ijisho ry'Imana uzaje umurakaza Imana ikurakanye n'umunsi w'abamama siko reka mbavugire noneho kano kanya nababwiye ngo mukiswe mu gitondo ntitwabivugane mureke za ntete babajugunyira gutyo atari banyu mubimaze mubireke mwubahe Imana kandi kubaha Imana bizobahesha kubaha abagabo bizobahesha kubaha abantu muri famiye yanyu y'umugabo namwe mwese ariko nawe wige ziriya mbaraga bashora si itegeko abageze hanze murabizi ukuntu babikora bahita babikorera kandi nawe ugasanga ntuzi no guhanagura urukweto bikaba bibi ndabinginga mu izina rya Yesu mubakunde muzi ngo ni abana b'Imana ni bashiki banyu muri Kristo Yesu Imana yamuhaye nk'umufasha yamuhaye nk'umukozi amen dukeneye urukundo dukeneye umuntu atubwira sheri uri mwiza ubundi ukimushaka ntiwabona ko ari mwiza kubera utatoye nyabumure ugatora imyaka iyo kubera uko yari beautiful rero aho kumugira mubi ukomeze umugire mwiza kurusha n'iki Imana izoguhembera ariko n'umugira mubi agasubira inyuma gatoya ndavuga hejuru indani ho uzokubitwa nyinshi Yesu nashimwe urubyiruko mukiri hano abana bato mukunda abamama turaroha nkunda umugore niyo mpamvu ndondogoye ndarangije nkunda umugore mwisi nkunda umugore impamvu mukunda niki jewe iyo umuntu ahangayika iyo umuntu aruha ariko akora ikintu cyiza ikintu cy'umumaro ikintu cy'inyungu y'Imana n'inyungu y'itorero n'inyungu y'abantu akwiriye ibihembo amen muhembe uzi gutwita amezi 9 uzi amezi 9 cyacu muri cyacu hariya gusa ari kubyara ushaka umukunde gute ntacyo umufasha ntacyo yavaye ukamuraba ukabona ngo ni mubi ngo yazanye ikida kinini ngo yataye amaforo ko asigaye ajya hino mukunde mubwire ko ari mwiza nutabimubwira abandi bazobimubwira mubwire sheri merci watetse neza niyo yoba byazigiwe byashiriye byanutse mubwire ko ariko watetse neza gusa nyine urabukunda ibintu nyanyura kugira ngo kubera ko bateka neza sibyo gushiririza ni agisida reka mbabwire nta kantu gato inzani kugira ngo nange urugero ni agisida ariko arashiririje rimwe ibintu byo ngaha twarahiye ukagukunda umugeni rimwe gusa ubundi wari umaze ibyumweru bibiri urya neza ibintu bihumura neza sometimes utamuhaye garasi ugasanga ibintu bimota neza yashyizemo n'ibirungo wige kubwira abagore neza dukunda keya dukunda umuntu akubwira ngo uri mwiza uraberewe wakoze si utuntu dutoye nimba wamukoresheje kambwita isori n'akantu kagufi mbabarira sibyo ni ibintu abantu bakunda amen Imana ibahe umugisha ni umunsi w'abamama ndishimye nkunda abamama cyane nkunda mama wanjye aracyariho ndabakunda cyane Imana ibahe umugisha muri abantu b'umumaro muri abahizi mu gitondo nababwiye inkuru y'abantu baza bakabaterera intete abakiri bato kuriya baterera intete nka hariya kugira inkoko yinjire use gahunda yo kuyibaga ukajugunya urutete ikajira gukurikira subira ikajira gukurikira Imana ibabarire abantu batera intete bakagira abana b'Imana inkoko Imana ibabarire ariko kandi namwe mwigira inkoko muri abana b'Imana mufite Kristo Yesu muri mwebwe bari abantu babaho 10,000 akakugurira irindazi akakugurira soda akaguha amayinite ngo aragukunda atari papa atari musaza wawe atari umugabo wawe ziriya nico bisinete n'intete arakurangiza
arakwicira umwuka, arakumenera utuvuta. Abaririmbyi, abamama mukiri bato, abavugabutumwa mu mpande zose, abakozi b'Imana, muhunge intete. Kandi intete iyo zije zigamije kukwica, usenga ufise umwuka w'Imana uramenya ngo ni intete zizimukira. Rero umubwire turanere intete ndimo ureke. Isashe ugira no umwanya mvise bamwe baramenye ndetse n'impamvu zibo akakugira inkoko nawe ukavyemera. Uri mwiza he kubishanje gutese, uri mwiza, Imana iguhumugisha. Ndagukunda, Imana iguhumugisha. Uzaje umukubita, Imana iguhumugisha. Ucuca amen. Bareke kukumenera utuvuta kubera ko turi mwisi ariko turaca mw'ijuru.